uthi ngokuqinisa umuntu uyomenza angayicelebrate iValentine. Uthi ngokuqinisa umuntu uyomenza angayingeni indaba yoValentine. Ngothi uma kucelebrate indaba yeValentine acikeke uthi umuntu bekhuluma ngeValentine avala acasuke imicasu leyo ndabuza ukuthi yini naleyo. Uthi ngokuqinisa umuntu uyomqinisa ngokuthi angayicelebrate nokuyicelebrate leyo nto. Futhi wathi mayehamba lo hambe zivule emahlathini engenayo indawo yokulala ehluphekela kona lokukholwa lokukholwa ke uthi ningakushibhisi neze necelebrate lento. Ningakushibhisi neze wakuhluphela kakhulu luhambo elala emahlathini. Ungasubscribe kule channel awula siyakhona. It's true back awula siyakhona. Subscribe manje futhi.